Bingo! Wow, lihat teman-teman, ada Adit dan teman-teman pakai baju ondel-ondel. Wah, kira-kira Adit dan teman-teman kalau makan es krim berubah jadi apa ya? Wah, Adit berubah jadi boboiboy daun. Wow, Bang Sopo makan es krim berubah jadi Ultraman. Keren. Waduh, Bang Jarwo makan es krim berubah Bang Saleh. Wow, si Dennis makan es krim berubah jadi boneka Squid Game. Keren. Wow, si Upin makan es krim berubah jadi Siva, teman-teman. Mantul. Terima kasih sudah membantu kakak dan menonton video ini ya. Kakak pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.